Muraho neza mwese nshuti mudukurikirana kuri uru rubuga rwa YouTube channel bwitwa Liberty Speaking TV. Nitwa Uwingabiye Jean de Dieu, umwarimu wanyu w'indimi. Uyu munsi nje hano kubigisha ururimi rw'ikinyarwanda. Birashoboka ko hari abantu benshi bari imahanga bajya batembera u Rwanda bagakenera gushyikirana n'abanyarwanda basanze muri iki gihugu. Akaba ariyo mpamvu cyangwa se muri urwo rwego twabateguriye n'amasomo y'ikinyarwanda. Uyu munsi rero tugiye gukomeza nk'uko bisanzwe, tubifurije amasomo meza. Reka dukomeze. Kwibwira abandi cyangwa se imibanire y'abantu n'abandi. Learning objectives. Greet someone in Kinyarwanda at a precise moment of the day. Gusuhuza umuntu mu Kinyarwanda mu bihe bitandukanye by'umunsi. Say your name and your function in Kinyarwanda when presenting yourself. Kuvuga, izina rye n'umurimo akora mu Kinyarwanda mu gihe yivuga. Ask someone his news in Kinyarwanda without using notes. Kubaza umuntu mu Kinyarwanda amakuru ye nta gusoma. Isomo rya mbere: kwibwira abandi. Imibanire y'abantu n'abandi. Lily, umukorerabushake wa Peace Corps, yasuye bwa mbere imirenge y'akarere ka Huye azakoreramo, asanga Paul, umuyobozi w'umurenge wa Ngoma, mu biro. Injira. Muraho. Nimwicare. Murakoze. Muri bande? Nitwa Lily, ndi umunyamerika, ndi umuganga, nkaba ndi umukorerabushake wa Peace Corps, ntuye muri aka karere ka Huye. Aha, ni mwebwe mbese. Let us look at different corners, or I can read some different notes. Here in the first column, you can see there are cultural circle. And the second one, guhana ibiganza mu gusuhuzanya biri mu muco nyarwanda. Uburyo bwo guhoberana mu Rwanda bugaragaza urukundo n'urukumbuzi abantu bafitanye. Iyo uhuye n'umuntu ari bwo bwa mbere cyangwa se mudaherukanye, umusuhuza ukoresheje muraho. Medical corner. Nta suku iri mu guhana ibiganza n'umuntu wese. Safety and security square. Gukomeza kureba umuntu mu maso bishobora gutuma umuvumbura igihe ari mu mafuti, kuko yirinda ko murebana mu maso. Deck corner. Iyo umuntu asuhuza umwarimu cyangwa undi muntu mukuru abikorana icyubahiro. Language tips. Bitesha. N'imvugo itiyubashye ivuga WhatsApp. Iba language tip bitewe n'uyikoresheje iyo agaragaje ko asuzuguye uwo abwira. Amashyo ni indamukanyo ikoreshwa muri rusange n'abantu bakuru, ababyeyi babwira abato. Ni ukubifuriza kugira inka nyinshi, nabo babasubiza amashyo ngore, bivuga ko yagombye kuba arimo inka z'ingore nyinshi. Vocabulary. Umushoferi, driver. Umuhinzi, farmer. Umutetsi, a cook. Umuganga, doctor or physician. Umurobyi,
fisher or fishmonger. Umwarimu, teacher. Rule. As you can see, names of professions or other words describing persons in Kinyarwanda are structured like this: argument, nominal, prefix, and root. Umuganga, doctor. Umuhinzi, farmer. Umurobyi, fishermonger or fisherman. Umutetsi, a cook. And umushoferi. To make them plural, change umu to aba. Examples: umushoferi is singular, plural, abashoferi. Umuhinzi, abahinzi. Umutetsi, abatetsi. Umuganga, abaganga. Umurobyi, abarobyi. Mu gusoza twagira ngo twibutse abantu babonye iri shusho bwa mbere kutibagirwa gukanda hariya hepfo ku bafite telefone zabo h'umutuku handitse subscribe kugira ngo ubutaha amasomo yandi ajye abageraho mu buryo bworoheye. Tubifurije ishya n'ihirwe muri aya masomo. Yari mwarimu wanyu bakunda Jean de Dieu uwingabiye mu Rwanda.